Ubak Perstun Tensong sembut Menteri Rambak Kejela, ulang babunsin ke Menteri Sorkar, ki MLA ki Jusya Keno, syak ben syak kho lai pojaj, badan ru ki baduai bakin yap no ru. Ia kane ubak Perstun Tensong ulong, haba ajing keren haka jingalang plimo norim, haka senginang kong, ban shnai ka serok rong, namau king shalum seryong, kabaha papo melim konstituensi. Ubak Perstun ulakan turu, kumbaki pajba ikilajit ki MLA, barabau blai ulapan skem, kim day ban penkela, Henry kabadun kamtam kadibet tang bakin ai ka jingi trilang kenang bakaroi kapar kanwan hakisnong kitau. Kumaong iba ham ni mende ngakar parwet bangi kibadon na pesorkar kum ki minister kum ki MLA kebapun sen kelom susah keno deh kajing syak keno syak kedukti kebamlong keren su. Nang takadon kuwe meeting ong yaki pajba sisin ngong ba don gibriu giba duai begin yapno bahai kamar bahana ba lada wan khak election test hu imja kum katar kadon te kabangamut ban ong ne kalong ba ngada krepat ken mau bah ba phi ki pajba pila jit economic mai bat bahaba ublay lapan skem wat persyang ban penkelar debet tangkum no banya trailang markata ka de kebedot kamet pinga ngayo iba hanong kendong jengi ka kamjur ke politik hanong kendong ban hasor hanong kendong lada mjit yu baham bro sistem syupen at kemut bay tang syoi waham la heria kantam kinong sejar snong ngakren na kabasya kita mablem jot ki pajba namarba degteng kinong sejar snong kisngau baremu kandidat lajong ngimdon kamsyu banya keren tekum katalong mo pi kamlong dengas ko ban ong ngapen ken mau da kabas ngaurit ya pi kinong sejar snong yaki pajba nong songsnong tongin nam ailat nginam ailat ia kabakum kane kacacing long namar bahaba khadu yai wajia du nong pajba nrei habala jid habala perkupor pajba bala thosun nu bani jurong ngong pi kabakong san ingi tang bangin ye trelang kenang ba ngin yo isisa ya kacing kerku bakawan bantu ha kisnong kitau haman kaway pa kaway ka constituency